ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯅꯔꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯖꯪꯛꯇꯤꯚꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯏꯐꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 215 ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯖꯪꯛꯇꯤꯚꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ एजुकेशन एसनसु ꯍꯣꯏ सर्कुलर थोखिबा लेखरे अदुगा डेंगी केस 215 अदुगा स्क्रब टाइफस यामना तमथीबा लाइना अमा ओइना हजिक कनो अदुगी मी पाइनाबसु लैरी अदुना अहानबदा डेंगी गी मतंगदा खंगजेगे डॉक्टर डेंगी से कर्म मखनगी लाइना नो मागी ऑकरेंस से मागी इंसिडेंट से क्याम थोकपगे क्याम साथीबनो डॉक्टर ने खथन ꯍꯣꯏ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯒꯦꯞꯇꯤ एडिस एरगेप्टी कवै मोस्ट कॉमनली संदुब कांगसिनको अतोप यामना कॉमन ओइनब कांग मखल अमग लै महांगनसु संदुई अदुन एडिस अल्बोपिक्टस हाइबको अद डेंगी फिजे अखोगी मिसागी कांगी न सी मतुंगदा कांगी न वायरस से मियोब संगलग अदवाने संदुरगा अखोगी वायरल फीवर की टाइप द संदुपदि वइबा अदुगा मागी कोनगी कॉन्सिक्वेंसेस मैम अदु मैम दि खरदि खेनबा सबना हारबदा कांगना संदुप वायरल डिजीज मखल अमने अखोगी डेंगी फीवर से वर्ल्ड वाइड कोइना डेंगी फीवर से 390 मिलियन गुम्बको कोगी चही अमदा इन्फेक्शन थोप अदु 390 से इन्फेक्शन थोप अदु आउट ऑफ 390 मिलियन से 96 मिलियन से लायोंग वइना फोंगदोगा डेंगी फीवर फोंगदोनबा अदु कोगी मोस्टली डेंगी फीवर से कोगी 130 कंट्रीज मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड अदु आउट ऑफ 130 कंट्रीज से कोई इंडिया जिना ख्वाइदगी इंडेमिक ओइबा हाइदा इंडिया दे मसिंग याम डेंगी जन कोगी दहनबा कंट्री म ओहेनबा अदगी कोगी मणिपुर दजु डेंगी फीवर जे लास्ट 2-3 इयर्स दा याम कन्ना मसिंग हेंकला कोइ मागी इंसिडेंस अदुगा मोर्टेलिटी जु मी कोगी लैतबा सिबा नाबा थोको यावसु अद ममांगी चही गिदा जनवरी दगिना कनोबक्ता नवेम्बर बक्ता रेकॉर्ड तबदा 398 कुंबा डेंगू केस डिटेक्टेड तोबा डेंगू केस मणिपुर गिदा अदुगा सिदैदा मी मरी लेगिदबा अद हदक सही गोइना ngasai पाउसिदा हागिबदुनी चनी ग 35 अंदैदा खुदों थिबा म थोकिदना मन लेगिदबा म यावरेको अद डेंगी फीवर से हजिक ओइना लास्ट 2 डिकेड्स दा हान लेरंबा इंसिडेंट्स गी खोगी वर्ल्ड वाइड कोइन यमतन 8 फोल्स इंक्रीज तव हाय यामना का हेन खोगी मागी मसिंग डिजीज इंसिडेंट्स अदुगा पेशेंट जे मसिंग हेंकल कोइबा डेंगू फीवर गी सिन खोगी सौराकपा खोगी ग्लोबली अदुगा खोई मणिपुर गोइबा कयाम नाबनो कयाम सिजना कयाम सोनबा खोपनो दिगी पोतम लेजारे मागी डेंगी जो कोइना तार माई फीवर नि जो हाय अदु मागी यों से खरा डेंगी फीवर से खोगी इसम चंबा वायरल फीवर हम गचा माने मागी सिम्पटम्स आमदा हाइबदी डेंगी की ngसागी खोगी कांगना संदोप लेना मनिको ngसागी एडिस कनो जना अर्गेप्टिसना एगिस अर्गेप्टिसना संदो कांग मियोबे सी मतुंगदा निमित मरिनी देगिना खोगी निमित तरेत निबको सी मरसिदा मागी लायोंग जे फोंदोपो होरकनेबो स्क्रब टाइफस से खोगी हाना अरीबा ममांगदगी लेबा अनाबदी ओइबा सेंचुरीज 15 14 सेंचुरीज अदवाइद लेदि लेरमिने मोइसे अदवाइद लेरमबसे कमाइ तौगे अदु मतमदा महिचिना कइनो कइनो दे ज्ञान तादबेदा अदु सस्पेक्ट तौगदे ट्रीटमेंट को न खंगनर कोइ वानेबा अहानबा स्क्रब टाइफस से जापान दगी होरेबा जापान दगी मु डॉक्टर खरना सिन स्क्रब टाइफस ओइबि याइ हाइबगे पोसे एविडेंस वेदा होरखिबनेबा अदुना ngसागी स्क्रब टाइफस हाइजे जो खोगी तिन नमना तिन मचामना संदोपा बैक्टीरियल ओइबसिना बैक्टीरियल अनाब मखलमनी ngसागी बैक्टीरिया जे खोइना सुसुगामी कवि ऑरेंज सुसुगामी सि जापान दी जापानीज ओरिजिन माले जापानीज ओरिजिन ओइबा दे लेटिन वर्ड सु याम यावरी सिदैदा मोइना अरे सुसुगामी जगह म तोरगा मोइना सुसुगामी ट्रायंगल न मसुले सुसुगामी ट्रायंगल सी की इंडिया यावरी इंडियन एंडगी पैसिफिक ओशियन को ऑस्ट्रेलिया सी क्वेश्चन म जगह सी म्याम सिबु जगह जिदा याम मन सेदा इंडेमिक ओइना लै हाबे मोइना सुसुगामी ट्रायंगल न तोला मसी महिक से कायदा अयाम मफम ngसागी माइट से सिना कनोइबा
carrier oiba haziki mai chi hai se tin macha mane bo sigi tin macha sigi magi phase ama da sigi tin ji yauraga marum gi phase hai tare sigi marum je phase yauraga sigi marum je ko gi kai da legen ha da ko gi deforestation to gi ba jaga gum ba ko sai da ko gi bana ma sing hawla swampy gum leiba ade semi desert oiba low fill gum ba kai gum da pedi fill sum lei yaw the urban area da ding urban area da semi urban da lei haziki urban da su dum thengnare ado ya mana rural area ge disease ngak dane sidai da sigi marum je ko gi miyo ba ga personally direct contact or matong da changa matong da ko gi sa so ma da marum duna chi khol ga miyo ba gi e je da ka hoi pa time moi moi masin jaki ado mai na e da chuk no ha ka na sai moi chalai ba da gi sai gi virus se mahik se sigi virus ki script typhus ki mahik virus se miyo da thajal adu na miyo da laina oi onthok ba ne adu ga ma ji rodent da su lai ba asai gi mahik se rodent se moi gi harvestment to ga dum lai ba ka ne adu yaring gi ko gi chi nung yam lai ba sugum rodent yam infested ba jaga da diam sugum yam dum section tharang logo da viral conjunctivitis na ko gi infectious conjunctivitis khwaidagi maximum 70% simagana viral conjunctivitis oigale ada koina conjunctivitis viral conjunctivitis size ga atopa conjunctivitis amna khoi gi chamam na bakhra le makhan kya lebege pula conjunctivitis da khoina chorana makhal ahum thona khaidoi conjunctivitis khoina viral conjunctivitis haibam lere allergic conjunctivitis haibam lere adagi bacterial conjunctivitis broadly aduga most commonly chide to is viral conjunctivitis ne Manipur da hoji shandu kholi na the viral conjunctivitis da jo amuk isai gi virus makhal kharam le riba khoji mit commonly to base khoji adenovirus haibam le herpes su tawi covid su tawi andagi acute hemorrhagic conjunctivitis and amasulai adun atopa khara yamna common oi da virus coxsackie picornavirus kuma sandu hoji hoji ki oina Manipur da chaliba laichat sigi viral conjunctivitis adenovirus conjunctivitis ne and adenovirus conjunctivitis na khoji thengnaru haitare naru mi magi khoji body fluid haitare pi gumba kai gumba liman thengam posing thengna ko ne mit ko pai ru khol pangda sai gi conjunctivitis sai gi mit kan to haita conjunctivitis har ga je ko ne mit ki khoi gi eye wall si gi cover si ga andi khoi gi mit ki eyelid si gi ma gi man cover am yori ba ko pai ma thak thang ba cover se si gi membrane je khoi gi infection thon ba na the inflammation thon ba si ko ne ko ne conjunctivitis haise adi mit ki amanung da sopadi nataba horpada di complication yaudra ga di adi nga sai gi adenovirus ina 70% sida cover tawrane adi Manipur thui is ya man adenovirus hoidine adi horpada khoi gi any viral disease amagi symptoms tho imona lokhuba khanaungna ba natom thumba natom nei chemba fever yakani rashes yaw yai kok chik yarakani adu ngasai gi mit ki ngasai gi conjunctivitis har mit ngangi se khone red eye har khangai se sigi pose involved to horakane adu sigi pose involved to horakadi pena masi viral conjunctivitis ne har khoina thamgani aduga ngasai gi akoina lot to di ngasai gi mai gi allergic conjunctivitis oibra natragana bacteria na tawbra bacterial conjunctivitis oibra si mayam gi khoina khaido matung de mai gi matung ne khoi gi mai gi treatment je hobi gedam ne